الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سامعین محترم، تمام قسم دیا تعریفات اس خالق مالک داتا گنج بخش واسطے جو دی ذات شان شیان درود و سلام پوری کائنات دے سردار پیغمبر بے مثال خطیب لاجواب تواڈے اور میرے دل دی بہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، آج دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جدے اندر میں تس احباب دے سامنے موت سے پہلے موت کی تیاری
اس عنوان تے چند گزارشات پیش کرانگا۔ اللہ پاک میرے سمیت تمام احباب نو عمل دی اور اصلاح دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر جو انسان بھی آیا ہے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا بلکہ اس دنیا تو جان واسطے آیا۔ کسے انسان واسطے دنیا دے اندر بقا نہیں، ہاں باقی رہن والی صرف اور صرف اللہ پاک دی ذات ہے۔ جو کچھ بھی سانو نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا، اگر باقی رہے گی تو صرف اللہ دی ذات رہے گی۔ تو لہٰذا ہر انسان نو چاہیے کہ دنیا دے اوپر رہ کے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنی موت نو یاد رکھے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت انسان دی موت دا وقت آ جائے، اور دنیا دے اتے رہ کے ویکھو اس وقت دن جدے اندر اسی اپنا یہ وقت گزار رہے ہیں، ساڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اپنی ایک گارنٹی دے سکتا ہے کہ مینوں رات ویکھنی نصیب ہوئے گی؟ کوئی انسان ایک گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اگر صبح ہے تو شام دا پتہ کوئی نہیں، شام ہے تو صبح دا پتہ کوئی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے انسان نو اے جڑی زندگی دیتی، سانو چاہیے کہ اسی زندگی دے انہاں لمحات نو غنیمت جانیے۔ صحت، تندرستی، عافیت یہ اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت۔ تو اس تندرستی دی حالت دے اندر اسی زیادہ تو زیادہ نیک عمل کری، زیادہ تو زیادہ اچھائیاں کریے، تاکہ کل اگر ساڈے تے بیماری آ جائے تو اے نیک اعمال جڑے نے یہ ساڈے واسطے کافی ہو جائے۔ اور دنیا دے اتے رہ کے انسان نو یہ چاہیے اس قدر نیکیاں دے اندر وقت گزارے، اس قدر نیکیاں کرے کہ جدوں یہ دی موت واقعہ ہو جائے یہ نیکیاں آخرت دے اندر یہ دے واسطے فائدہ مند ثابت ہو۔ اور ایک انسان دی دنیا دے اتے رہ کے موت تو پہلے موت دی تیاری۔ تو جو انسان دنیا دے اندر آیا، موت اللہ پاک دا ایک اٹل فیصلہ ہے جدا کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت دے کولوں کوئی انسان دوڑ نہیں سکتا۔ موت نام ہی کافی ہے، جدے سامنے یہ نام لیا جائے موت، او دے دل دے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تسی دنیا دے اندر کسی بھی دوست نو، کسی ساتھی نو یہ کہہ کے دے ویکھو بھی تم مر جائیں، وہ اگیوں سانو الٹا کہے گا، ساڈے بارے زبان درازی کرے گا کہ انہیں مینوں آکھیا بھی تم مر جائیں، انہیں مینوں بد دعا دے چھڈی۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا دے اندر آیا ہے، یہ دی زندگی 100 سال 200 سال 500 سال
जिन्नी भी इहदी जिंदगी हो जाए मरन नूं किसे दा भी दिल नहीं करता। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि मैं मर जावां। सही बुखारी की एक रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम दा जिहड़ा बेटा है इहदे अंदर दो ऐसियां ख्वाहिशात मौजूद ने जो कि ख़त्म होने वालियां नहीं। पहली ख्वाहिश ये आंदा है कि मेरे कोल माल की कसरत होनी चाहिए, और दूसरी कि मेरी उम्र जिहड़ी है लंबी होनी चाहिए। यानी कि इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा तो ज़्यादा हो, मेरी उम्र लंबी हो। तो अल्लाह पाक ने जिस इंसान को भी पैदा किया, जिस इंसान को भी अल्लाह पाक ने दुनिया के ऊपर भेजा है, अल्लाह पाक ने यदि तखलीक तो पहले, यदि पैदाइश तो पहले अल्लाह पाक ने यदि मौत लिख दी, यदि जिंदगी लिख दी, यदि उम्र लिख दी। दुनिया के ऊपर आने तो पहले हर इंसान की मौत का फैसला हो चुके हैं। और मौत जो वक़्त अल्लाह ने लिख दिता है, जो वक़्त अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर दिता है, आके रहेगी, अगे पीछे नहीं हो सकता। कुरान पाक के अंदर फरमाया लिकुल्ली उम्मतिन अजलु इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। फरमाया लिकुल्ली उम्मतिन अजलु, हर उम्मत वास्ते अल्लाह पाक ने मौत का वक़्त मुकर्रर कर दिता है। फरमाया साढ़े तो पहले जड़ियाँ उम्मतां गुजरियां ने, इंसाना वेख लै, उम्मत नूह आई गुजर गई, उम्मत मूसा आई गुजर गई, उम्मत ईसा आई गुजर गई। तेरा मेरा शुमार उम्मत मुहम्मदिया दे अंदर है। अज असी वेखन दे आ कितने अफराद इस दुनिया तो चले गए, कितने जनाजे असी खुद उठा चुके हैं। वो वक़्त बिल्कुल करीब है जदों इस उम्मत का हर बंदा जिहड़ा है दुनिया तो जाके रहेगा, अल्लाह दी ज़ात दे सामने इंसान नूं पेश होना पएगा। लिकुल्ली उम्मतिन अजलु इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। फरमाया जदों इन्हां दी मौत दा वक़्त आ जाता है, अल्लाह पाक ने जिन्हां फरिश्तियां दी ड्यूटी लगाई है रूह कबज़ करन दी, ऐन वक़्ते मुकर्रर दे ऊपर पहुंच जाते हैं। फरमाया लोगों सुन लो, रूह कबज़ करन दे अंदर एक लम्हा भी अगे पिछे नहीं हुंदे, एक घड़ी भी अगे पिछे नहीं हुंदे। जिहड़ा वक़्त अल्लाह ने मुकर्रर कीता है, इंसान दी रूह जिहड़ी है परवास कर जाती है। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम फरमाया इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तअलमून। बेशक अल्लाह पाक दा मुकर्रर कीता जिहड़ा वक़्त जदों आ जाता है, फरमाया उन्होंने मुअख्खर नहीं किया जाता। काश के तुसी जानते होंदे अल्लाह पाक ने इंसान की मौत का जिहड़ा फैसला कर दिता है, इंसाना तेनू हर हालत के अंदर इनू कबूल करना पएगा। सही बुखारी के अंदर होंदा है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरब्बा नमाज लाइन लगाई, यानी कि एक लाइन पैगंबर अलैहिस्सलाम ने लगाई, और ये लाइन जड़ी है चारा पासियों बराबर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरब्बा नमाज लाइन लगाने तो बाद आका अलैहिस्सलाम ने दरमियान के अंदर एक लाइन लगा दी थी। ये दरमियान वाली जड़ी लाइन है मरब्बे तो पार हो गई है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरमियान वाली जड़ी लाइन है ये दाएं बाएं छोटियां छोटियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइना लगा दी, छोटे छोटे निशान लगा दी। हुण आका अलैहिस्सलाम ने ये जड़ा खाका बना के अपने सहाबा दे सामने इंसान दी जिंदगी दी हकीकत नूं पैगंबर अलैहिस्सलाम ने रख दिता है। आका फरमांदे ने ए वेखो ए जड़ी दरमियान वाली लाइन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ए इंसान है
ये इंसान है ते ये जड़ी दरम्यान वाली लाइन फरमाया थोड़ी जी लाइन बाहर है, ये बंदे दियां उम्मीदां, ये बंदे दियां ख्वाहिशात ने, ये बंदे दियां तमन्नावां ने। और दाएं बाएं जड़ियां छोटियां छोटियां लाइनां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने दुनिया दे अंदर आउण वालियां इंसान नूं परेशानियां ने, दुनिया दे अंदर आउण वालियां इंसान नूं तकलीफ ने। हुण की है, इंसान दा एक बीमारी दे नाल वास्ता पैंदा खत्म हो गई, दूसरी ने घेरा पा लिया। एक परेशानी दे नाल इहदा वास्ता पिया, वो खत्म होई, दूसरी ने आके घेरा पा लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये सारियां परेशानियां खत्म हो जांदियां ने। हुण बंदा आंदा है कि अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी दे मामलात नूं बेहतर कर दिता है, अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी दे हालात बदल के रख दिते ने, हुण मैं फलाना काम करांगा। बंदा अपनी जिंदगी दे अंदर मनसूबाबंदी करनी शुरू कर दिंदा है। फरमाया है जड़ी मुरब्बा नमाल लाए ने ये मौत है, ये अपनी जिंदगी की मनसूबाबंदी करन दे है। इधरों इनू आके मौत ने घेरा पा लिया, मौत ने इनू आके दबोच लिया। हुण की है, ये जिन्नियां भी तमन्नावां सारियां दियां सारियां दुनिया के अंदर रह गईयां। इंसान दुनिया तो चला गया, ये जिन्नियां भी इहदियां ख्वाहिशात ने सारियां दियां सारियां दुनिया के अंदर रह गईयां। आप ये जहान छड़ के रब दी ज़ात दे सामने पेश हो गया। इस वास्ते मेरे वीर अल्लाह पाक दा कुरान कह रहे है इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तअलमून। अल्लाह पाक ने जिहड़ा वक्त मुकर्रर कर दिता है वो कदे भी इंसान उस वक्त तो दौड़ नहीं सकता। ऐन वक्त मुकर्ररा दे ऊपर इंसान नूं ये जहान छड़ना पएगा, इहदी जिहड़ी रूह परवाज कर जाएगी। फिर होएगा कि इज़राइल नूं हुक्म होया रब्बे कदीर दा कढ लै रूह इस दी साए अखीर दा, लिहाज नहीं करना किसे पीर फकीर दा किते कोई लुक सके नाई। इज़राइल सिपाही आया देर न लाइया, सहम गया मुर्दा वेखो ताकत न काइया। विचो विच कम कीता कुदरत खुदाइया, हिलन दी ताकत रेंदी नाई। कट के रूह चढ़िया उड्डिया आसमान नूं, मोड़न दी ताकत नहीं जे किसे भी इंसान नूं। हाकिम हकीम होर वड्डे जवान नूं किसे दी भी आकड़ छड्डे नाई। उड़ गया तोता जेड़ा बोलियां सी पावंदा, रह गया पिंजरा खाली डर पिया आवंदा। हुण प्यारे तो प्यारा, हुण प्यारे तो प्यारा हाथ नहीं लावंदा। अज टुट गए ने रिश्ते दूर ताई। जदों रूह परवाज कर गई दुनिया के अंदर, तेरे नाल बड़े बड़े मुहब्बत करने वाले, बड़िया बड़िया तेरे नाल मुहब्बत दियां पींगा पान वाले अज की है इस दुनिया के अंदर। इधरों तेरे जनाजे का ऐलान कर दिता गया है, जिहड़ा वक्त जनाजे का मुकर्रर किया गया है उहदे तो वध एक मिनट भी तेनू रखने वास्ते तैयार नहीं। सारे तेरा जनाजा पढ़न की तैयारी करन दे ने। इंसाना है तेरी दुनिया की जिंदगी की हकीकत है, मौत अपने वक्त के ऊपर आके रहेगी। ते अकलमंद इंसान वो है जिहड़ा मौत तो पहले अपनी मौत की तैयारी कर लवे। कुरान पाक के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह दे कोलों डर जाओ जिवें डरन दा हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह पाक फरमांदे ने जदों तुहानू मौत आए इस हालत दे अंदर कि तुसी पक्के सच्चे मुसलमान होवो, जदों तुहाडी मौत वाकिया होए इस हालत दे अंदर
کہ تسی اللہ دے فرما پردار بن کے جاؤ. جدو تہاڈی موت آئے اس حالت دے اندر کہ تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہوئے, تہاڈا مالک تہاڈے تے راضی ہوئے, او انسانا دنیا دے اوتے رہ کے اے جڑا تو وقت گزارن دے آئے دنیا دے اوپر, اے جڑے تیری زندگی دے لمحات نے. صحیح بخاری دے اندر ایک روایت ہوندی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 60 سال دی زندگی عطا کیتی ہے, اللہ دی ذات دے ہاں او دا کسے قسم دا کوئی عذر قبول نہیں کیتا جائے گا. 60 سال اللہ نے جنہوں زندگی دے دیتی ہے, انہیں دی موت واقعہ ہو گئی. اے بندہ ہوں رب دی ذات دے سامنے جا کے کہے یا اللہ مینوں وقت بہت تھوڑا ملے ہے. نہیں اوتھے کسے قسم دا کوئی بھی عذر نہیں چلے گا. لہٰذا انسانا اے تیری زندگی دے لمحات بڑے قیمتی نے, اس زندگی دے اندر اپنے رب دی ذات دے نال لگا لے, اپنا تعلق جڑا ہے اللہ دی ذات دے نال مضبوط کر لے. تیرے دل دے اندر اللہ دا خوف ہونا چاہیے ہے, تیرے دل دے اندر موت دا ڈر ہونا چاہیے ہے, تیرے دل دے اندر موت دا خوف ہونا چاہیے ہے کہ پتہ نہیں وہ کیڑا وقت ہے جدو میری موت واقعہ ہو جائے گی. ہر وقت انسان ہر گھڑی انسان اپنی موت واسطے تیار رہنا چاہیے ہے. مسند احمد دے اندر ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو بیت الخلا تو نکل دے, پیغمبر علیہ السلام جدو قضاء حاجت تو فارغ ہوندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وضو فرما لیندے. تے ایک روایت دے اندر ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال ایک سفر دے اندر نے آقا علیہ السلام بیت الخلا جو نکلے قضاء حاجت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تے پیغمبر علیہ السلام نے تیمم کر لیا. ایک صحابی رسول کہہ لگے اللہ دے رسول تسی تیمم کیتا ہے, تھوڑے جے فاصلے تے سونے پانی بھی موجود ہے, اتھے جا کے تسی وضو ہی کر سکدے سو. آقا علیہ السلام فرماندے نے کی پتا مینوں پانی تک پہنچنا بھی نصیب ہونا سی کہ نہیں. پیغمبر علیہ السلام اس قدر اپنی زندگی دے اندر اپنی موت دا خوف رکھن والے, اپنی موت دے کولوں ڈرن والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے اندر اپنی موت تو پہلے آقا علیہ السلام اپنی موت دی تیاری کرن والے. المعجم الکبیر طبرانی دے اندر اور مسند احمد دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک پروانہ آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے, آکے آندے نے اللہ دے رسول مینوں کوئی مختصر نصیحت کر دیو. آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں بھی تو نماز پڑھے تے زندگی دی آخری سمجھ کے پڑھیا کر. جدوں بھی تو نماز پڑھے تے زندگی دی آخری سمجھ کے پڑھیا کر. کوئی پتہ نہیں کہ اگلی جڑی نماز دے نو پڑھنی نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے. او انسانا جدو انسان دے دل دے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں اپنی زندگی دی لگدا جا آخری نماز ادا کر رہا, اگلی نماز پتہ نہیں مینوں پڑھنی نصیب ہوئے گی کہ نہیں. پھر جدو بھی انسان نماز پڑھے گا اللہ دی ذات دے نال اے دا بڑا گہرا تعلق ہوئے گا, بڑا ہی اس نماز دے اندر خشوع و خضوع ہوئے گا. جدو ذہن دے اندر یہ بات آ جائے گی, جدو یہ خیال آ جائے گا ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری نماز ہوئے, ہو سکتا ہے یہ دے تو بعد جڑا اگلا نماز دا وقت آ رہے ہے وہ مینوں نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا میرے صحابی جدو بھی نماز پڑھنی ہے تے زندگی دی آخری سمجھ کے پڑھنی ہے. ہن اس روایت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی مختصر نصیحت کیتی ہے وہ دے اندر دو چیزاں نے. پہلی جڑی چیز ہے آقا علیہ السلام نے نماز دی پابندی دا حکم دیتا ہے, فرمایا نماز پڑھنی ہے, نماز دے اندر سستی نہیں کرنی. اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی موت نو یاد رکھنا ہے, اپنی موت نو یاد رکھنا ہے. زندگی دے اندر اپنی موت تو پہلے اپنی موت دی تیاری کرنی ہے. سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دے اندر ایک انصاری صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے تے آکے آندے نے اللہ دے رسول مومنہ دے وچوں سب تو زیادہ عقل مند کون ہے؟ مومنہ دے وچوں سب تو زیادہ عقل مند کون ہے؟ ہن مومن جڑے نے
اللہ پاک نو مومنہ دے نال بڑا پیار ہے، رب نو مومنہ دے نال بہت زیادہ محبت ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے جگہ جگہ تے مومنہ نو جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے، احادیث دے اندر بھی مومنہ واسطے جنت دیاں بشارتاں موجود نے۔ اے ساری صحابیاں دے اللہ دے رسول مومنہ دے وچوں سب تو زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جیڑا انہاں دے وچوں سب تو زیادہ اپنی موت نو یاد کردے ہے۔ فرمایا جڑا انہاں دے وچوں سب تو زیادہ اپنی موت نو یاد کردا ہے۔ تو اس روایت دے اگلے الفاظ کی نے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے موت تو بعد جڑا آن والا وقت ہے او دیو تیاری کردے ہے۔ فرمایا او سب تو زیادہ عقل مند ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جڑا بندہ موت تو پہلے اپنی موت دی تیاری کردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نو عقل مند آکھیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس بندے نو عقل مند آکھیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانوں دے وچوں سب تو افضل جڑے لوگ نے او مومن نے، او مسلمان نے، اور مومنہ دے وچوں سب تو عقل مند افضل ہوئے جڑا موت تو پہلے اپنی موت دی تیاری کردا ہے، جڑا موت دا وقت آن تو پہلے اپنی موت دی تیاری کردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا ایسا جڑا بندہ ہے وہ عقل مند ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سن لو، انسان جس لباس دے اندر موت آندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اسے لباس دے اندر انہوں اٹھایا جائے گا، اسے لباس دے اندر انہوں رب دی ذات دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ ایک روایت صحیح مسلم دے اندر ہوندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انسان جو عمل کر دیا موت آندی ہے، فرمایا وہی عمل کردے نو اٹھایا جائے گا، وہی عمل کردے نو اللہ دے حضور پیش کیتا جائے گا، رب دی ذات دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ انسانہ دنیا دے اندر ہے کہ اسی سوچنا ہے تیری میری موت جیڑی کیسی ہونی چاہیے ہے، کیا اسی یہ چاہنے ہیں ساڑی موت اچھی آئے یا اسی بری موت چاہنے ہیں؟ ساڑے وچوں وہ کیڑا بندہ ہے جڑا یہ چاہتا ہے کہ مینوں موت آئے نماز پڑھ دیا؟ کیوں جی؟ موت آئے نماز پڑھ دیا، موت آئے سجدے دی حالت دے اندر، پھر نماز پڑھ دیا موت ادو آئے گی، سجدے دی حالت دے اندر موت ادو آئے گی جدو اسی دنیا دے اتے رہ کے نماز دی پابندی کرانگے۔ جدو نماز دی پابندی کرانگے اللہ پاک پھر نماز دی حالت دے اندر موت نصیب کر دیں گے۔ وہ کڈے خوش نصیب نے جنہاں نوں موت آندی ہے نماز پڑھ دیا، وہ کڈے خوش نصیب نے جنہاں نوں موت آندی ہے سجدے دی حالت دے اندر، وہ کڈے خوش نصیب نے جنہاں نوں موت آندی ہے قرآن پاک دی تلاوت کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو عمل کردہ دنیا تو جائے گا وہی عمل کردیا نوں اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ ایک روایت دے اندر ہوندہ ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا ایک بندہ انہیں احرام بنے آئے، انہیں احرام بنے آ عمرے واسطے جا رہے ہیں، حج واسطے جا رہے ہیں، ان کی ہے انہی زبان دے اوپر تلبیہ جاری ہو چکے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رہے تلبیہ پڑھ دیا موت آ گئی، جدو اٹھایا جائے گا زبان دے اتے تلبیہ جاری ہوئے گا، جدو اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوئے گا تلبیہ جاری ہوئے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا ایک بندہ یہ میدان جہاد دے اندر دشمن دا مقابلہ کرن دے آئے، یہ شہادت واقعہ ہو جاندی ہے۔ فرمایا جدو رب دی ذات دے سامنے پیش ہوئے گا یہ زخم تازہ ہوئے گا۔ یہ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ انسان دنیا دے اندر جس حالت دے اندر بندے نو موت آندی ہے، جو عمل کر دیا بندہ دنیا تو جاندے ہے، جدو اللہ دے دربار دے اندر اسی پیش ہوواں گے وہی عمل کر دیا اسی پیش ہوواں گے۔ آج ویکھ لے دنیا دے اندر
انسان جدو گناہ کردا ہے، جدو اللہ دی نافرمانی کردا ہے، یہ سمجھدا اپنے آپ نو کی سمجھدا ہے میں اللہ دی مخلوق دے کولو چھپ کے کر رہا، مینوں کوئی نہیں ویکھن دیا۔ لیکن یاد رکھ لے جدو تیرے ذہن دے اندر ایک خیال پیدا ہو جائے میں گناہ کرن دیا مینوں کوئی نہیں ویکھن دیا، او دے نال تیرے ذہن دے اندر یہ بھی چیز آ جانی چاہیے، تیرا یہ بھی ذہن بن جانا چاہیے ہے ہاں مینوں کوئی نہیں ویکھن دیا لیکن مینوں میرا اللہ ویکھن دیا، مینوں میرا رب ویکھن دیا ہے۔ جدو تیرے دل دے اندر جدو تیرے دل دی ایک کیفیت بن جائے گی پھر انسانا تو بڑے بڑے گناہوں تو بچ جائے گا۔ جنہ لوگوں نے دنیا دے اوتے رہ کے موت تو پہلے اپنی موت دی تیاری کی ہے، اللہ پاک نے انہاں دی دنیا بھی بہتر کر دیتی، اللہ نے انہاں دی آخرت بھی بہتر کر دیتی۔ اج بھی دنیا دے اندر انہاں دا نام زندہ ہے۔ سیر علام النبلا دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دے اوتے رہ کے اس قدر محنت کرنے والے، دنیا دے اوتے رہ کے اللہ دی ذات دے نال محبت کرنے والے، پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کرنے والے، قرآن پاک دے نال محبت کرنے والے، قرآن پاک دے نال اتنی محبت کتنی اتنا پیار کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن دا لقب عطا کر دیتا۔ ان کی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دا آخری وقت آ جاندہ ہے، آپ دی موت واقع ہو جاندی ہے، چار پائی دے اوپر آپ نو لٹایا گیا ہے، کفن دی چادر جڑی ہے وہ آپ نو پہنا دیتی گئی ہے، پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نو کفن دی چادر دے اندر داخل کر دیتا گیا ہے۔ صحابہ بیان کر دینے ایسا خود وکھیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، چہرہ ایویں چمکن دیا ہے جویں 14ویں رات دا چن چمک دے، اینا روشن چہرہ دنیا تو لے کے گئے تے ایک سفید رنگ دا پرندہ آپ دے کفن دے اندر آ کے داخل ہو جاندہ ہے۔ صحابہ اندر وہ پرندہ سی ہوندا ویکھیا تے اس پرندے دا سی انتظار کرن دے آ، کفن دے وچوں باہر نکلے تے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دی لہد دے اندر اتاریا جائے، آندے وہ پرندہ سی ہوندا ویکھیا ہے، اسی کفن نو ٹو ٹو کے ویکھیا، سانوں نہیں پتہ لگیا کہ وہ پرندہ کدھر چلا گیا، وہ پرندہ اسی ہوندا ویکھیا ہے لیکن جاندا سانوں پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ محدثین نے لکھیا ہے اے جڑا سفید رنگ دا پرندہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل سی، جدو دنیا تو گئے اپنا علم و فضل بھی نال ہی لے گئے۔ اللہ پاک نے آپ نے ایک کرامت عطا کی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ نو جدو قبر دی لحد دے اندر اتاریا جاندہ ہے، اوپر مٹی پائی جان دئی ہے، گیب دے وچوں آواز ہوندی ہے، کوئی انسان بولن دے ہے یا کوئی فرشتہ بولن دے ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ویکھو اللہ پاک نے دنیا دے اندر نام زندہ رکھے ہے اور آخرت دے اندر سب تو بہترین جڑی جگہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نو عطا کر دی تھی، پیغمبر علیہ السلام دے صحابی واسطے اللہ پاک نے اس جگہ دا اعلان کر دیتا۔ میں اللہ دی ذات کولو دعا کروں گا یا اللہ بڑے گناہگار اللہ بڑے سیاکار اللہ بڑے خطا کار، یا اللہ اپنی رحمت دے نال سانو اپنی جنت دا وارث بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے اللہ دے کولو جنت دا سوال کرو، لیکن جدو جنت دا سوال کرنا ہے فرمایا رب دی ذات نو کہنا کی ہے یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ فردوس جنت دا سب تو اعلیٰ درجہ ہے، فرمایا جنت الفردوس دا اللہ دی ذات دے کولو سوال کریا کرو۔
विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फुहारे होणगे, खांदे उथे अन्न ते सवन्ने फल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे, कस्तूरी नाल लगे विच गारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। पुजी होई मच्छी दी पेली मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली उथे जवानी होवेगी। जायके मच्छी दे लजीज ते जायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फुहारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। किड्डा सोहना समा ओ पुर बहार होवेगा, जदों अल्लाह सोने दा दीदार होवेगा। किड्डा सोहना समा ओ पुर बहार होवेगा, जदों अल्लाह सोने दा दीदार होवेगा। वेंदे उथे अल्लाह नू ये सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फुहारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, विच जन्नतां दे मौसम नराले होणगे, जेठ हाड़ दियां धुप्पां ना कोई पाले होणगे, बस खुशबूआं ही खुशबूआं दे, बस खुशबूआं ही खुशबूआं दे महकारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फुहारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। मेरे वीर दुनिया दे उत्ते रह के अगर चाहते हो अल्लाह पाक आखरत दे अंदर अल्लाह पाक ने जिहड़ी सब तो बेहतरीन जगह बनाई है वो जन्नत है, अगर चाहते हो अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता कर देवे, फिर दुनिया दे उत्ते रह के इंसान नू अपनी मौत तो पहले अपनी मौत की तैयारी करनी पएगी। ऐ वेख लै एक नौजवान अल्लाह दे वली दे कोल आया ते आके आंदा सारी जिंदगी गुनाहां दे अंदर गुजर गई है, अल्लाह पाक दियां नाफरमानियां दे अंदर गुजर गई है, ते मैं ये चाहना वा मैं गुनाह छड़ दवा, मैं गुनाह छड़ना चाहना। ते अल्लाह दे वली नू आंदा है तुसी मैनू कोई नसीहत कर दिओ, मैनू कोई वाज करो, गुनाह तो मेरी जान छुड़ जाए, मैं अपनी जिंदगी दे अंदर गुनाह नू तरक कर दिया। अल्लाह दा वली आंदा तेरी जिंदगी दे अंदर 2 दिन बाकी ने, 2 दिन बाद तेरी मौत वाक़या हो जाएगी। ये जड़ा बंदा अल्लाह दे वली वाल वेखन दे है ते परेशान हो जाता है, ते अल्लाह दे वली नू आंदा क्या वाक़या, हाँ 2 दिन रह गए ने तेरी जिंदगी दे अंदर, तेरी जिंदगी दे अंदर बस 2 दिन बाकी ने, जा रब दी जात दे कोलों गुनाहां दी माफ़ी मंग लै, दुनिया दे उत्ते रह के जेड़े गुनाह कीते ने अल्लाह कोलों माफ़ी मंग लै, अल्लाह पाक दा अज़ाब बड़ा सख्त है। ते नौजवान आंदा मैनू अल्लाह दे वली ने कह दिता है, मैनू रब दे वली ने कह दिता है 2 दिन बाद मौत वाक़या हो जाएगी, यकीन कर लेंदा है, अपने घर दे अंदर वापस आ जाता है। हुण की घर दी 4 दीवारी दे अंदर बैठा है, अल्लाह दी जात दे सामने रोना शुरू कर देंदा है, या अल्लाह सारी जिंदगी गुनाहां दे अंदर गुजर गई है, अल्लाह सारी जिंदगी तेरियां नाफरमानियां दे अंदर गुजर गई है, अल्लाह सारी जिंदगी तेरियां बगावतां दे अंदर गुजर गई है, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। रब दी जात दे सामने किरिया जारी कर रहा, चीखो पुकार कर रहा है, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। हुण की है रोंदिया रोंदिया रब दी जात दे कोलों माफ़ी मंगदिया 2 दिन गुजर गए, मौत कोई नहीं आई, मौत कोई नहीं आई। ये आंदा है कि मैनू ते अल्लाह दे वली ने कहा सी 2 दिन बाद मौत आ जाएगी, मैं बिल्कुल सही हाँ, मैनू कुछ भी नहीं होया। रब दे वली दे कोल आया भी तुसी आखिया सी 2 दिन बाद मौत आ जाएगी, मैं ते बिल्कुल सही हाँ, मैं ते बिल्कुल तंदुरुस्त हाँ, मैनू कुछ भी नहीं होया। रब दा वली आंदा एक गल सुन ले, इस गल नू छड़ दे, मैनू इस बात दा जवाब दे 2 दिन कैसे गुजरे ने, 2 दिन कैसे गुजरे ने। ये आंदा 2 दिन रब दी जात दे नाल मैं अपना बड़ा गहरा ताल्लुक जोड़ लिया,
بڑا تعلق نو میں مضبوط کر لیا، رب دے کولوں میں گناہاں دیاں معافیاں منگیاں تے مینوں یقین ہے اللہ نے میرے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ دا ولی آندا پھر سن لے، لائن ہن بڑی سدھی ہو گئی ہے، جس چیز بھلا کے ساری زندگی گناہ کیتے نے، رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، رب دیاں بغاوتاں کیتیاں نے، اج میں او بھلی ہوئی تینوں موت یاد کروا دیتی ہے، ساری زندگی یاد رکھی کدے بھی گناہ دے قریب نہیں جاویں گا۔ ساری زندگی اپنی موت نو یاد رکھ، کدے بھی تو گناہ دے قریب نہیں جائے گا۔ میرے ویر، دنیا دے اتے رہ کے اللہ دی نافرمانی اوہی بندہ کر دیا جنہوں موت یاد نہیں، دنیا دے اتے رہ کے گناہ اوہی بندہ کر دیا جنہوں موت یاد نہیں۔ اگر تینوں موت یاد ہوئے تو کدے بھی اللہ دی مخلوق دے اوپر ظلم نہ کرے۔ ایک بالکل صحیح واقعہ میں تواڈے سامنے پیش کر رہا، بڑی توجہ دے نال سنیا جے۔ ایک نوجوان قبرستان دے اندر گیا، اپنے ایک عزیز دی قبر دے اوپر کھڑا ہے، اللہ دے کولوں دعا کر رہے ہیں، رحمت دی دعا ہون دئی ہے، بخشش دی دعا ہون دئی ہے۔ آندا ہے ایسے دوران دو قبرہ چھڑ کے نال ایک قبر ہے، ایک عورت آئی نالوں دے چھوٹی جی بچی ہے، یہ عورت اس قبر دے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی، تے عورت آ کے کی آندی ہے، عورت نے ہاتھ اٹھائے دی، بچی نے بھی ہاتھ اٹھا لے، تے عورت آندی کی ہے، یا اللہ اس قبر نو آگ نال پر دے، استغفر اللہ۔ انہیں بد دعا کی تھی، نال آمین کیا، بچی نے بھی آمین آکھیا۔ آندہ میں اپنے عزیز دی قبر دے اوپر کھڑا ہو دے واسطے رحمت دی دعا کر رہا، میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے، میں ہوں دے واسطے اتھے کی دعا کرا، میں دعا کرنی بند کر دی تھی۔ میں اس عورت دے کول آ گیا، اس عورت نو آ کے آکھیا اللہ دی بندی ہے، اے ساڈیاں دعاواں دے محتاج نے، ایتھے آ کے بد دعاواں نہیں کری دیاں، انہاں واسطے رحمت دی دعا کر، بخشش دی دعا کر، جنت دی دعا کر۔ اے عورت آندی ہے تسی مینوں جو آکھیا بالکل صحیح آکھیا، ہن میری بھی سن لو، میرا خاوند دنیا تو چلا گیا، انہیں ساڈی پراپرٹی دے اوتے قبضہ کر لیا، تے میں عورت ساں، میں کمزور ساں، اے مرد سی، اے طاقتور سی، میں دا مقابلہ نہیں کر سکی، ساری زندگی میں صبر دے نال گزاری ہے، تے آج یہ بندہ ہوں دنیا تو چلا گیا، کیا میں دی قبر دے اتے آ کے رب دی ذات دے کولو دے واسطے بد دعا بھی نہیں کر سکتی؟ دنیا دے اتے رہ کے ایسی زندگی گزار، جدو دنیا تو جائے لوگ تیرے واسطے رب دی ذات دے کولو رحمت دی دعا کر دے ہو۔ جہان دے اندر ہر بندہ اے بات کہے، یا اللہ بندہ بڑا چنگا سی، بندہ بڑا چنگا سی، آواز ہوندی ہے ساری کہندے نے بندہ بڑا چنگا سی، ہاں میں رب نے بھی کہہ دیتا بندہ بڑا چنگا سی، میں نے اپنی جنت عطا کر دیتی۔ لیکن یاد رکھ لے، اگر اس دنیا دے وچوں ایک بندہ بھی تیری مخالفت دے اندر اللہ دی ذات دے سامنے کھڑا ہو گیا، ساری زندگی دیاں نیکیاں ضائع ہو جا رہی ہیں۔ حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، یہ حقوق اللہ نے کمی کوتاہی ہوئی ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ پاک خود فرماندے ہیں میرے بارے جیسا گمان رکھو گے میں معاملہ بھی امید ہی کرا گے۔ اللہ نے کلو اچھا گمان رکھ، کمی کوتاہی اللہ معاف کرن گے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ بندے نو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، رب بھی بندے نو معاف نہیں کرن گے۔ صحیح مسلم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں مفلس کنو آکھیا جاندا ہے؟ صحابہ نے اللہ دے رسول جدے کول مال و دولت نہ ہوئے، ضروریات زندگی دا سامان تھوڑا بہتا ہوئے، آقا علیہ السلام فرماندے نے نہیں، فرمایا حقیقی مفلس وہ ہوئے جنہیں دنیا دے اتنے رہ کے ہر نیکی کیتی ہے، کوئی بھی انہیں نیکی نہیں چھٹی، ہاں اے دے نال نال اللہ دی مخلوق دے اتنے ظلم بھی کردا رہے ہیں، نیکیاں بھی کردا رہے ہیں،
रब दी मखलूक नूं तंग भी करता रहा है, उन्हें लोगों के हक भी इन्हें मारे ने, इन्हें कतलो गारत भी की है, इन्हें चुगली भी की, इन्हें गिबत भी की है, इन्हें लोगों को गालम गलोच भी किया, लोगों को तंग भी बड़ा किया है, नेकियां भी इन्हें सारियां कीतियां ने। हुण जिन्ने मजलूम जिन्हां दे उपर इन्हें जुल्म किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने दुनिया के उत्ते वेख लो, ये जिन्ने लोग ये कोलों बदला नहीं लै सके, ये कोलों इंसाफ नहीं मिलया, हुण अल्लाह की अदालत के अंदर फैसला पहुँच गया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते रहे, एक पासे बंदा अपनियां नेकियां लैके खड़ा है, ते दूसरे पासे ए सारे ही मजलूम आके खड़े हो गए जिन्हां दे उत्ते ने दुनिया के उत्ते जुल्मो सितम कीते ने। ते अल्लाह पाक फरमाते ने, अल्लाह पाक इंसाफ करने वाले ने, रब इंसाफ करने वाले ने। वेखो अल्लाह का इंसाफ, अल्लाह पाक फरमाते ने इन्हें जड़ियाँ नेकियां कीतियां ने, एदियां नेकियां ए मजलूमां दे अंदर एक एक करके तकसीम करनियां शुरू कर दो। नेकियां तकसीम करनियां शुरू कर दित्तियां, हत्ता कि एदियां सारियां नेकियां मजलूमां दे अंदर तकसीम हो गईयां, ये कोल हुण एक नेकी भी नहीं बची। ते अल्लाह पाक फरमाते ने इनू जहन्नम दे अंदर सुट दिओ। वेखो दुनिया दे उत्ते रह के नेक अमल कीते रहे, सारी जिंदगी नेकियां ही कमाइयां ने, की है हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखे, हकूकुल्लाह दे इहतमाम कीता है, लेकिन हकूकुल इबाद के अंदर इस कदर गफलत का शिकार रहा कि ये जड़ी गफलत है इनू जहन्नम के अंदर लै गई। याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जदों आखिरी वक्त है, आपने अपनी वफात तो 4 दिन पहले नमाज़े मगरब जड़ी पढ़ाई है, उस तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ा खुतबा दिता है, ਉਹਦੇ अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की किया सी, फरमाया अस्सला, फरमाया नमाज, नमाज। और दूसरे नंबर पे वमा मलकत ऐमानुकुम, फरमाया अपने गुलामां दा अपनियां लोंडियां दा ख्याल रखिया, अपने खादमां दे नाल शफकत दे नाल पेश आया जे। हुण ये जड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है, नमाज 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 का ताल्लुक हकूकुल्लाह दे नाल ते गुलामां दे नाल अच्छे तरीके दे नाल पेश आना, इन्हां दे हकूक का ख्याल रखना, यह हकूकुल इबाद है। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया तो जांदिया जांदिया आपने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात के अंदर ही हकूकुल इबाद के हवाले दे नाल वसीयत की थी। फरमाया कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों का ख्याल रखिया जे। और मेरे वीर जिन्ना लोगों ने दुनिया के उत्ते रह के मेहनत की है, हकूकुल्लाह का एहतमाम किया है, हकूकुल इबाद का एहतमाम किया है, अल्लाह की मखलूक के ऊपर जुल्म नहीं किया, रब की मखलूक के नाल मुहब्बत के नाल पेश होते रहे ने। फिर अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों को आखिरत के अंदर अपनी जन्नत का वारस बनाया। मेरे वीर दुनिया के ऊपर जड़ा भी इंसान आया ओदा दुनिया तो जान को दिल नहीं करता। इस दुनिया के अंदर 500 साल, 1000 साल, 1000 सालों दी जिंदगी पिछों एक दिन ऐसा आवे तियां पुत्तां मां प्यो बाई एक कल्ला ही छोड़ सदावे। दुनिया विच जो साथ न छोड़न रहन न देन अकल्ले, मट्टी पाके आखन मौला अज तेनू सौंप के चले। एलो माल अमानत अपना साडा वस नहीं कोई, किस्मत हुई ते आन मिलांगे जदों क़यामत होई। ये दुनिया के उत्ते रह के एक दूसरे नाल जिंदा दे नाल असीं मुहब्बत करने, प्यार करने, क़यामत वाले दिन
اگر اللہ نو منظور ہویا تے ملاقات ہوئے گی، لیکن یاد رکھ لے یہ جننے بھی نے قیامت والے دن تینوں اللہ دے عذاب دے کولوں نہیں بچا سکتے۔ اللہ دے عذاب دے کولوں وہی بندہ بچے گا جدے تے اللہ دی خاص رحمت ہوئے گی۔ دنیا دے اتے رہ کے جنہیں اچھائیاں کتیاں ہون گیاں، دنیا دے اتے رہ کے حقوق اللہ دا اہتمام کیتا ہوئے گا، حقوق العباد دا اہتمام کردہ رہے ہیں۔ آخری بات ویکھو کہ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہید ہوتا ہے، شہادت کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ پاک شہید نو جنت عطا کر دینے، لیکن فرمایا کہ جس شہید دے اوپر قرض ہے وہ قرض دی وجہ تو جنت دے اندر نہیں جائے گا، کیوں؟ قرض جڑا ہے وہ رکاوٹ بن گیا ہے جنت دے اندر جان واسطے۔ کیوں؟ قرض دا جڑا معاملہ یہ حقوق العباد دے نال ہے۔ حقوق العباد دے اندر کمی کوتاہی جب تک بندہ بندے نو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ جدو بندہ فوت ہوندا ہے، جدو اسی دا جنازہ پڑھائی دا ہے، او دے جننے بھی گھر والے، او دے عزیز و اقارب، او دے بھائی کی آندے نے بھی اے بالکل پاک صاف جا رہے ہیں، اگر کسی نے لین دین دا معاملہ وہ میرے نال کر لوے۔ کیوں؟ کہ قرض جڑا ہے اللہ معاف نہیں کرن گے۔ اے ہن جنہیں یہ ذمہ داری چک لئی ہے انہوں ادا کرنا پئے گا، تو لہٰذا ہر انسان نو چاہیے کہ دنیا دے اتے رہ کے اپنی زندگی دے لمحات نو قیمتی سمجھ دیا ہویا اللہ دی نافرمانی تو اسی بچ جائیے، دن رات اللہ دی فرما برداری دے اندر گزاریے، اور کوئی پتہ نہیں کدوں تیری میری موت دا وقت آ جائے۔ تو سانو ہر وقت اپنی موت واسطے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔